pazi sad, ja ozbiljno razmišljam da na svoje dete mu zabranim da koristi ova platforma, a evo i zašto. Ne voda. Aj sada piješ. Majke mi moje. Okreni kamenu. Gle šta mi radiš? Okreni kamenu sada da ti vidim kako piješ. Ne, išao ova baba, nisam. Ajde, da piješ. Ajde, hoću da vidim, ajde pij. Dobra igra, ali ličevo vina je. Valja suci, smotaš, pališ, pričeš, šalješ dalje. Hajde, postao sam nadrkana, oko nas, moci sluši navik. Styler, rock the microphone, carry on with the freestyle. I'm the Porsche with no brakes, I'm invincible. Yeah, win every single game. Da se potpišam na vas, evo. Slušaj vam. A zaklaću ti znači prvo mater s kojim živiš, otići iskopati oca iz groba, tvog tatu, i onda ću tebi umjesto tate zakopati u grob. I zabit ću ti znači mezar u pičku slađu. Svaki bi normalan čovjek reportirao ovi videa, reportirao bi ove ljudi, a sve su cilj da se ne dozvoli da se toksiraju mladi deca, mladi ljudi i da se jednom stavi kraj na ovo toksično ponašanje na ove gnasne ljudi. Stop za toksični ljudi na ova platforma.